Asam Sarkar hin benake mang pon lake Asam ang kangarlo rakia hormomate drugs ke pavir henlo. Bangso rakia hormo ke pavir jelong raikom sai khetum penang an bor ipon lo. Bonta virun e pinason si non ponta thekpon long bom lo. Lason si Dilai police station ke parlo Lahorijan petrol post along raikom sai khetum kiri tarle basai ke dengbo ma por hut ke ongdung rakia hormo ne pon long lo. Bangso kiri ke tarle basai ke deng pon lake bukajan SDPO kapin khada teng lapen. Lahorijan PP in charge apen Dilai PSOC pendanglo CRPF C20 camp bukajana tumpen chelangsi jirlo por phai krihini ra chitim apor hutsi bangso drugs nepon long Karbengong life kado ko bekerang doan na tumpan non ajo por phai hini chogi dog lo pini jangmi ni phai inkore hini arni lo dak Lahorijan petrol post Dilai police station angkang along dak police tum kai ke son keton kelang alang tum ke cepaduk penajok penangan ongdung dak drugs kineblong lason sidolo lasedak DPO John Das search alang stame dak nang leg elo lapen ke dak penangan ke thegiding law and order ke jatum stame ladak nang dolo Rakia hormo ke nebdun long lake Manipur pen kewang NL01 AE 4382 atraga long pensi long pon lo. Bangso hut kado kawe home pharo isi ra crate truck asabuna homolong ke thabet a heroin si long pon lo. Apen isi a homolong alien ra tokbor ke thom an alim lo. Bangso asai ke klema long ka chirap dona tum bang hinya phastame raikom sai khe tum pen nep inang pon check. Apen ka chinang check bang hini lake Nagaon district Bhakat Arong Amikar Karlitang Andul Satar Supo Aijul Hok Artan Inkan Hokke Lapen Morigaon District Buragaon Hati Laura Pathararo Amikar Anwar Hussein Supo Dildar Hussein Artan Inkan Fred Shok Kusi Pangkhet Pon Amada secret information asile ebome eta Lahorijan bibir homogate eta naka eta setup kora hoy aru এখন আমি ট্রাক ইন্টারসেপশন কৰিছো মণিপুৰৰ পৰা হাটা আৰু ট্ৰাকখন থ্ৰলি চাৰ্জ কৰাত আমি 116 এশ হল পেকেট সামুন পেকেট পাইছো যত আপোনাৰ 1.3 কেজি হেৰইন মজুত আছিল দুজন ব্যক্তিক আটক কৰা হৈছে এজনৰ নাম আইজুল হক এজনৰ নাম দিলদাৰ হোসেন তেওঁলোক মানে দুইটা নগা বাহিন্দা অনুমানিক মূল্য কিমান এপ্ৰক্সিমেটলি 7-8 কোটি টকা Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live